Welcome to my channel. Ngiyakhuleka emakhosini, ngiyaphaphatha kuzo zonke izidalwa enazalwa nezembethe. Ngingumzilikazi kaMashobane, ingane yamakhehla ozalo kaDonga likaMavuso, ngiyizinyane likaNtshosho. Siyaphaphatha abantu abadala, sishaya isandla phezu kwesinye. Namhlanje siphakama ngesihloko esithi izimpawu zezambatho. Lapho sizobe sidingida ukuba uphawu ngalunye kwizambatho zikamoya liphakamisa yiphi inkulumo, ingabe zimelene izimpawu, ingabe abanikazi baleso sambatho bafisa ukuthi isambatho sabo usisebenzise kanjani. Ngiyathobeka. Uma abadala bekupha izembatho ezinezimpawu, iyodwa into ekumele uyazi ngaleso sambatho. Umnikazi wesambatho ukunikeza usikompilo laleso sambatho. Uyaxoxela ukuthi lesambatho simele ini. Uyaxoxela ukuthi lesambatho siphakamise kanjani noma sisebenzise kanjani. Uyaziveza ukuthi uhlobo luni lesidalo. Uma isembatho ophiwa sona ngabadala sinesiphambano esikhulu, leso sambatho siphakamisa ukuthi umnikazi waleso sambatho yikhehla okanye yimpunga. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi uthole izambatho zinephawu lesiphambano esikhulu, kodwa uthola ukuthi ngesikhathi uthonga usinikezwe yisalukazi. Ngabe lokho kuchazani? Kuchaza ukuthi umnikazi womsebenzi, umnikazi okupha lo msebenzi okwazi ukuphilisa abantwana bakamvelenqange ngaphansi komthunzi welanga yikhehla okanye yimpunga. Liphakamisa ukuthi umuntu oqhwakele, isidalwa esiqhwakele phezu komzimba wakho yimpunga. Ebese isalukazi siyaphakama ngenhloso yokuzogcwalisa lokhu impunga esuke ikubizele kona noma ikhethele kona njengomntwana kamoya. Kuchaza ukuthi isalukazi silekelelana nekhehla. Sho ukuthi wena uhamba nesalukazi, uhamba nekhehla nezalukazi, kodwa umuntu oqhakele yikhehla. Angazi noma kuyakhanya. Uma isambatho ophiwa sona, angikhethi ukuthi kungaba yisiphi isambatho. Kungenzeka kube yijazi, kube yi-staff dress, kube yisiphika, kube yiduku, kube yiladi, noma yisiphi isambatho kangizukubalula. Uma isembatho osembathiswa sona ngabantu abadala sinesiphambano esincane, kuchaza ukuthi umnikazi waleso sambatho yisalukazi noma ngogogo. Kuyenzeka ke futhi uma ukuthi uyathonga isembatho kodwa sinesiphambano esincane, kodwa usiphiwa yimpunga, kazange usiphiwe ngesalukazi. Nalapho kusaphakamisa ukuthi oqhwakele phezu kwalomzimba wakho yisalukazi, silekelelana namakhehla, kodwa umnikazi umsebenzi yini yisalukazi. Ikhehla uma liphakama lizokwembathisa isembatho esithile, lizogcwalisela phezu kwalomsebenzi wesalukazi. Bengisacela sihlaziye isiphambano esi-upside down. Uma izidalwa zizokwembathisa izembatho ebese ziba nophawu lesiphambano elibheke phansi, liphakamisa ukuthi izidalwa zizokupha amandla okubusa. Izidalwa zizokunikeza izikhiye zozalo lwakho. Liphakamisa inkulumo yokuthi wena ungukukhanya, wena ungumnqobi, wena ungumholi.
izidalwa zakho zozalo lwakho ziyathemba ukuthi ngawe kuzokwazi ukuthi kukhanye ngaphakathi kwekhaya. Ngawe umsebenzi obizelwe wona wokuphilisa, wokukhanyisela, uzokwazi ukuletha ukukhanya ozalweni lakho. Isidalwa esikunikeza isembatho esinesiphambano esi-upside down sithi njengoba ngiphakamisa lesambatho ngikupha sona engangiyikho ngikundlulisela kuwe. Njengoba sibheke phansi amandla asuka phezulu awela phansi ukuthi konke engangiyikho, namhlanje ngimisa wena ukuthi wena uzomela mina uqobo. Uma ngiphakamisa wena ngiphakamisa isiqu sami kuwe. Namhlanje ngangiyikho kuyafa kodwa kuzovuka kuwe. Imbewu engangiyiyo namhlanje ngiyayitshala, ngiyayinisela ukuthi konke engangibizelwe kona namhlanje ngimisa wena ukuthi wena phakama uqhubeke la ngangcine khona, ukuze uzokwazi ukukhanyisela abantwana bamoya, ukuze uzokwazi ukukhanyisela uzalo lakho. Namhlanje ngiyafa mina kodwa kuzovuka wena. Lamandla engangibathiswe wona namhlanje ngiwambathisa wena. Bengisacela sihlaziye isiphambano esinothi oluphezulu. Uma ukuthi ngumntwana kamoya obizelwe emsebenzweni, ebese izidalwa zakho zizokupha isembatho esinesiphambano esinothu oluncane phezulu. Leso sambatho siphakamisa la ukuthi isidalwa esikupha lesambatho sifuna ukuthi wamkele uhambo lakho ngokuphelele. Awukwazi ukwishaya emuva uyishaye phambili. Uma ukuthi uthatha isinqumo sokuthi wamkela uhambo lwakho, lamkele ngokuphelele. Zinikele emsebenzini wabadala, zinikele emsebenzini obizelwe wona wokuphilisa, wokukhanyisela abantwana bamoya. Uma wephiwa lesambatho sinesiphambano esinotho oluncane phezulu, kuchaza ukuthi kwamele wena wamkele ukuthi kulolu bizo lwakho obizelwe lona isiqu sakho siyafa, kubuse umoya engcwele phezu kwesimo sempilo yakho, phezu kohambo lwakho, naphezu kwengulo kamoya uqobo. Wena ubizelwe ukuzokhanyisela abantwana bakamvelenqangi. Uzikhohlwe wena ngoba isiqu sakho siyafa, kodwa kuvuka lo moya lo wokukhanya ukuthi wena uzoletha ukukhanya, ukuthi wena uzokhulekisa izimo. Zonke izimo ohlangabezana nazo uzozinqoba kuphi? Edolweni. Amandla akho asemkhulekweni uma uzophiwa isambatho esinothi oluncane ngaphezulu. Bengisacela ukuba sihlaziye ucwezu lenyanga. Uma uzonikezwa isembatho esinocezu lenyanga, liphakamisa ukuthi leso sambatho leso uyakwazi ukusiphakamisa ekseni, emini, ntambama naseyinzulwini zobusuku. Lesambatho lesi kasikulimit ukuthi wena usiphakamisa nini. Umuntu angakubiza ezulwini zobusuku athi wozomenzela umsebenzi wabadala, ukwazi ukusiphakamisa. Uma babudala bekunikeza isambatho esinoqezu lenyanga, wena ukwazi ukukhanyisa, ukwazi ukuthatha izinto ezisemfihlakalweni uzibeke zihlale obala. Isidalwa esinikeza isembatho esinoqezu
lwenyanga sisebenza ekukhanyeni. Angazi noma abantwana bakamoya nginakisise ukuthi kakwenzeki ukuthi ucwezu lwenyanga libe ngomunye umbala. Ayeke uzuthola iliyelo noma ligreen noma libomvu cha. Ucezu lenyanga luhlezi lumhlophe qwa. Ukufakazela ukuthi umnikazi unikeza lesambatho isidalwa esisebenza ekukhanyeni. Isidalwa esingazwani nezimfihlo. Isidalwa esithi uma sikhulekisa ukushintsha kwezinto simemeza umoya engcwele sithi mina ngokwami nganginawo amandla okuzinqobela kodwa ngithembe wena mdala wensuku ukuthi uzokwazi ukuqula izimo. Uma unikezwa isembatho esineqwezu lenyanga amandla akho asemkhulekweni. Kungenzeka ukuthi izidalwa zikuphathisile izinkamba kodwa izinkambo oziphakamisayo inkambi zokuphila kuphela. Amagxolo owasebenzisayo ngamagxolo okuphila kuphela. Bengisacela ukuba sihlaziye izembatho ezinejuba. Ukuthi izembatho ezinejuba ziphakamisa yiphi inkulumo. Uma abantu abadala bekunikeza izembatho ezinejuba, lezo zembatho ziphakamisa umlozi. Kungaba ngabalozi baphezulu, kungaba abalozi bamanzi. Wena uphathiswe abalozi, umlozi. Uma ke wembathiswe isembatho esinejuba, umnikazi waleso sambatho ukuze akwazi ukuphakama kwamele usebenzise izimo zomsindo. Kwesinye isikhathi uyaphakama ngomsindo wezinyoni. Kwesinye isikhathi uyaphakama ngekhwela. Kwesinye isikhathi uzozwa indlebe zakho zithi twi kunalo msindo lokhala emadlebeni akho sengathi wena ucinga isiteshi eredweni kanti cha. Lo msindo othi twi ngumsindo wezinkulumo zabadala. Bantwana bakamoya qaphela. Ubothi uma uzwa lo msindo othi twi ebese uyamemeza ukhuluma nabo. Uthi bogogo nomkhulu ngiyanizwa ukuthi niyazama ukukhuluma nami. Kodwa umlayeze ningithumela wona kangiwuzwa. Bengisacela ukuthi niphakame ngendlela ezokwazi ukwamkeleka kowami umzimba kwesami isimo ukuze ngizokwazi ukuzwa izinkulumo eziphuma kini. Okwamanje kunhlanga sibuka nomoya. Niyakhuluma kodwa izinkulumo zenu kazifinyeleli kimi. Khulumani ngendlela engizokwazi ukuthi nginizwe ngayo. Ngokuba lo msindo khale emadlebeni akho zinkulumo zabadala lezo. Kwesinye isikhathi uma abadala bekunikeza umlozi, bayaye bakunikeze ikhwela. Othi umushaya lelikhwela leli likhanda umsindo ongathi ngowezinyoni. Kwesinye isikhathi bakunikeza uphondo. Umsindo lophondo uma kukhala uphondo kukhona lento evuselelekayo kuwe okuphakama kwalaba obambethe abakumbathise umlozi. Bantwana bakamoya bengisacela ukuba sihlaziye uphawu lesandla. Uma abantu abadala bezokupha izembatho ezinophawu lesandla, isandla simele ukwamkela izibusiso ezivela emazulwini zehliselwa kuwe ngokhokho bakho uqobo. Uma uzonikezwa izembatho ezinesandla wena wembathiswa amandla
okwazi ukulwisana nobumnyama, okwazi ukulisana nayo yonke imimoya evunguzayo yobumnyama, yokwazi ukulwisana nazo zonke izimpi eziphakamayo zikamoya. Wenze njani na? Uma kuwukuthi usempini ulwisana nezimo zimpi, ubophakamisa isandla sakho sokunxele usibeke la phezu kwalolu phawu lezambatho zakho, ebese uyakhulekisa ukuthi abantu abadala mabaphakame balwisane nalobo mnyama obhekene nabo noma nalezimo obhekene nazo. Uyakhuleka kumvelenqange ukuthi akakukhanyisele nazi izitha zezama ukukuzuza. Usebenzisa lesambatho owembathiswe sona esinophawu lesandla. Asike sithi unikezwe isembatho esinesandla, kodwa wena ufuna ukwembatha lesambatho ngenhloso yokukhulekisa ukukhanya, ngenhloso yokukhulekisa ukuguquka kwezimo, ngenhloso yokukhanyisela abantwana bakamoya. Uyaye uphakamise isandla sakho sokudla usibeke phezu kwalolu phawu leli lesandla, ebese uyakhuleka, khulekela ukukhanya. Uqashula wonke amaketango nezibopho, uyakhanyisela abantwana bakamoya okanye umndeni wakho noma lesimo ophakama ngaso ufuna ukuthi khulekisa ukukhanya phezu kwaso. Bengisacela sihlaziye uphawu lelanga. Uma abantu abadala bezonikeza isembatho esinophawu lelanga, leso sambatho sisaphakamisa izazi zasempumalanga. Uma wembathiswe isembatho esinelanga, izidalwa zakho zikwembathisa amandla okwazi ukuthatha izinqumo ezinzima. Wena uyakwazi ukuthi esikhathini sokudideka ukwazi ukuthi ube ngumholi, ukwazi ukuthi ube yinsika uma izidalwa zizokwembathisa isembatho esinelanga. Isembatho esinelanga simele ukukhanya, simele inguquko yezimo, simele isiqalo esisha. Bantwana bakamoya, bengisacela ukuba sihlaziye uphawu lobhoko. Uma izidalwa zakho zizokwembathisa izembatho ezinobhoko, wena ubizelwe ukuba ngumholi. Izihluthulelo zokuphila zendluliselwa kuwe. Wena wendluliselwe amandla okwazi ukuletha ukuphila kwiziqu ezintathu: indoda, nomfazi kanye nendodana. Ngawe isizwe sizozalwa kabusha. Izidalwa ozembethe zikupha ubhoko njengethuluzi lokuphulukisa, njengethuluzi lokuhola, njengethuluzi lokukhanyisela nokukhanyisa phezu kozalo lakho ikakhulukazi naphezu kwabantwana bakamoya abazohlangana nawe. Wena uzoletha ukukhanya nobuholi nobuhlakani bokwazi ukulwisana nezimo zakamoya. Uma abantu abadala bekunikeza izembatho ezinobhoko, bantwana bakamoya, bantwana bakamvelenqange, ngokukhulu ukuthobeka ngiyaphaphatha ngishaya isandla phezu kwesinye. Sesifike ekugcineni kwesiqephu sethu la khona besikhulisana siphinde sikhaliphisane ngezimpawu zezambatho. Ngithi mabudede ubumnyama kuvele ukukhanya. Ama